I sa nama u studiju naš prvi današnji gost, a to je gospodin Nihad Alibegović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako se osjećate? Kako se osjećate? Dobro, lijepo sam spavao, sinoć bila lijepa emisija Halo, halo i evo sad kod vas sam Halo došao kod vas na malo. Da, sa Halo na malo. I sinoć uživo i sad uživo. Da. I jel volite te uživo emisije? Pa te su mi emisije najdraže, vjerujte. I što se tiče ovako razgovora, ali što se tiče pjevanja još više. Jer malo je živa svirka i živo pjevanje ima neki drugi svoj šmek. Kako da ne. I onda još veći šmek kad vi zapevate, ima odgovornost, pa pustite vaš lep glas i onda zove narod. Juče sam ja gledala malo Halo. Pa moram da kažem da je zbilja puno raje zvalo i kažem iz režije, međutim ono da su se uključivali sve, ne znam dok je emisija trajala, tako da je moralo sam malo to rezati. Pa morali smo da vas dovedemo ovdje, da nastave da zove ljudi. Jeste. Da nastavu. Može da nastavu. Ona inače ne funkcioniše do 16 časova, ali mora da dođe. Ja radim mnogo emisija na ovoj televiziji, ja sam premorana. Da, jeste. Nihade, šta ima novo? Direktor Šljivić mi je onako rekao iza kamera da pouzdano zna da pripremate nešto novo, pa ćete nam otkriti o čemu se radi. Ja radim uvijek nešto novo nakon nekih 2 godine. A evo već je od zadnjeg albuma prošlo, znači 1,5 godina. I tako da je sad sam u fazi pripremanja, ne jeste nekog singla, da li jedna pjesma, da li maxi singl, da li 2, nemam pojma. Uglavnom za jednu pjesmu 100% sam se angažovao. Da li to balada ili brža? Pa ne znam, još ja nemam nekakvu tu odrednicu, ajde bude balada ili brža, znači da bude dobra pjesma koja može mene malo da takne i te neke svoje emocije koje imam i način pjevanja da izbacim na pravi način i da prenesem na publiku. I na publiku. Tako da nisam ni ograničen sa vremenom, ali ja mislim sad dok prođe ova faza ljeta gdje stvarno ima puno već poslova i dogovoreno i da bi do tada možda mogao i da završim i onda da se pojavimo u javnosti, da pođemo to da predstavljamo. Znači neće ipak biti pre leta nego posle leta? Pa ja mislim poslije leta. Dobro. A kakvi su planovi preko leta? Jel znate otprilike? Već sam ja zauzet kompletno sve do kraja augusta i septembar i tako dalje. A gdje mogu da vas vide ljudi? Pa svugdje, znači po cijeloj BiH. A Crna Gora preko leta možda? Ne znam da li ću uspjeti jer sam već, možda može se desiti, ali već sam zauzet puno što se tiče u Bosni i Hercegovini. I Švicarska ima u augustu za 2 vikenda i to ne kraj augusta. Onda sredinom septembra idem 15. nadam se, 15. ili 16. idem za Australiju, imam 4 koncerta. Sad sam bio u Americi mjesec dana. To sam htjela da vas pitam. Vidi kako ja bez pitanja. Pa to vi u stvari ovdje budete i voditelji gosti. Postavite vi nama pitanje. Kod da sam Dorčkovo, nije CD-ova. To su neka energetska pića. Ko zna šta ste vi pili u toj Americi? Halo. Kako je bilo u Americi? Bili ste mjesec dana, gdje ste bili? Mjesec dana. Pa obišao sam 8 gradova, 9, bilo je lijepo svugdje, zbilja ekstra i čak bio sam na jednoj svadbi koju sam već prije nekih 1,5 godina dogovorio u Harrisburgu i zbilja jedna prekrasna svadba. Ja pozdravljam mladence, bili su super i organizovana je na jednom golf terenu koji je gdje je vrlo teško i tu uvući ako nemaš keša, da što kažu. Uglavnom bila je svadba super. Onda bio sam stacioniran u New Jerseyu kod mojih prijatelja, kućnih mojih prijatelja, familije Halilović, Enisa i njegovih, tako da ih sve pozdravljam. Bilo mi je super, bilo mi je ekstra, znači bilo je i pjevanja, bilo je i provoda. Da, a kad smo već kod mladenaca, naša današnja tema je razvod braka, ali nešto više ćemo malo kasnije. Da, imamo nekoga na telefonu, pa da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan. Halo. Da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, gospodine, vaše cenjeno ime? Moje ime je Milenko Jovanović iz Nemačke. Poštovanje, Milenko. Veliko poštovanje za vas, najbolji ste u Evropi. Veliko poštovanje za gospodina Nihada
I Hvala. pozdrav za vas specijalno i pozdrav za jednog prijatelja Goluba u Recklinghausen u Nemačku. I ako može gospodin da nam peva jednu pesmu, poznajemo ga po velike zvezde, svaka mu čast i veliki pozdrav za moju familiju Jovanović. A odakle ste rodom? Također, a specijalno za vas, isto za sve dame. A odakle ste rodom, samo nam kažete? Ja sam rodom iz Kruševca, Čarapanac, Milenko Čarapanac. Čarapanac. Pa lepo. Vas iz Kruševca, pozdrav za Kruševac. Veliki i pozdrav. sve za vas tamo. Veliki pozdrav i za vas. Također. Pozdrav, sve najljepše. Kao i uvek, raspoloženje na nivou, a mi već nekoga imamo na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Odmah za početak, ako možete samo da smanjite Iz Beograda, sa Vračara. TV i preko telefona, jel možemo da se čujemo? Smanjujemo televizor. Tako je, zbog mikrofonije. Hvala na razumevanju. Može. Evo, Ajmo iz početka. Kako se zovete i odakle zovete? ja se zovem Mira iz Beograda, sa Vračara. Sa Vračara. Inače, majka mi je prijedorčanka, a nikada strašno volim da peva. Da, i njegove pjesme. I nikada, može jedna pesma za mene, ovako malo, samo ono, o Sani nešto. O Sani. Da, Reka Sana, što peva oj prijedore. Moj prijedore, pun si mi sevda, srce moje puno je uzdaha, u Prijedoru pokraj vode Sane, kolovode Prijedorčanke mlade. Eto ga. Ste zadovoljni, gospođo Miro? Bravo, Miro. Osmeh sve govori. Kaže, kome je majka odavde i srce mu je u Bosni. Pa tako se kaže, dobro i super. Ja vam želim puno sreće, voditeljke puno pozdravljam, a prošli put kada je bila gosta, ja sam dugo čekala, iznervirala. Pa dobro. Nikad je pravi pevač za mene. Hvala Drugi lijepo. sam se Tisović, slušala sam vas u Halo. Pozdravite Draganu Kadić, jer nisam uspela da je pozdravim, a Sašu Popović i Brenu najviše. Hoćemo. Prenećemo pozdrave, sve najbolje, gospođo. Ostanite uz Grand Narodnu televiziju. Eto, nikada je, kakav je osjećaj kada ovako čujete? Ovako lepe Pa svakako uvijek, komplimente. svaki kompliment uvijek prija bilo kad i bilo gdje, tako da i ovaj put, tako da eto sve. Jeste navikli vi na to? Jel vam onako Pa to dođe navikao kao sam dobar već dan? godinama, ovo je 30. godina kako se ja bavim pa zato vas i ovim pitam. poslom profesionalno, tako da sam navikao na sve, ali vjerujte svaki novi taj kompliment ili komentar nekakav prija mi svakako. I bude osveženje, Pa pa da. da. Rekoh ja malo čas, naša današnja tema je razvod braka. Sve više ima razvoda ovdje kod nas, ne znam kako je kod vas. A ovdje kod nas više razvoda nego svadbi. Da se naježiš. Kakav je vaš stav o tome? Jeste li vi u braku ili Ovako, ste srećno ja imam zajedničko? predivan brak, moja supruga Kika, 2 sina, znači momci, baš jedan mi sin ovdje studira u Beogradu. Onda sin Za više audio zna inženjera i producenta i tako da ja nekako o tom nisam ni razmišljao, međutim dešavanja kojih ima me zbilja mnogo i to je sada postalo kao moderno, čini mi se. A kako ste Nije uspeli razvodi. da održite brak? Pa treba voditi računa. O čemu? Pogotovo, O čemu i kako? Pa partner se mora paziti, mora se voditi računa o porodici. Najveća vrijednost po meni je, bez obzira na sve karijera, bilo kakva, najveća je vrijednost porodice. Jest. Znači, to je najteže ostvariti, prvo napraviti, sagraditi, što kažu, i onda sačuvati. Znači, mora se voditi o mnogim stvarima računa, poštovanje, međusobno uvažavanje. U ovom našem, znači, poslu uvijek se kaže, kako kaže, ljubomora. Pa jeste možda na početku da to ima, i bilo je, jel? Da, ali to je neka
doza ljubomore koja se mora jednostavno zaustaviti i reći čekaj da se mi razumijemo ili ne razumijemo. I zasnivati na I povjerenju. onda svakako, onda sa moje strane treba biti isto tako i ide se u život. Onda kad dođu djeca, onda već to neka druga varijanta se gradi što je bogatstvo na kraju krajeva i ja, šta ja znam, ja to izuzetno imam lijepo i hvala Bog da kucnem u drvo Da bude do kraja života. Da. A kako u vašem okruženju? Kako su iskustva? Pa ima svega, pa dosta ih znam što je tako se napravila neka sudbina i to sad razlozi koji budu vjerovatno da neki razlozi budu pa dođe do razvoda. Da. I to treba, mislim ja sam zagovornik ako dođe do nečega da se živi na silu i ima nekih problema, onda ne treba ni praviti probleme. Samo ako se i raziđe, bilo bi lijepo što kažu bilo ko da se raziđe ljudski i da ostale obaveze ima, to još nije to baš jednostavno. Ima imovina i tako to. Alimentacija. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poziv je iz Bosne i Hercegovine. Ko je sa Ja bih nama? vas lijepo pozdravila, a Nihad vjerovatno poznaje glas jučerašnji iz Mile i Nemile poziv. Mogu li ja pogoditi Zejnija? Jeste, Eto vidi. jeste, zato što sam sinoć bila u Halo. Jeste, kad je rekla Dragana kad je Zejnila, kad je nije Zejnila nego Zejnija. Znači da, ima razlike. Nemila, to je blizu Zenice, ali ima običaj tamo se reći, kaže Mila, Nemila. Mila, Nemila. Nihade. Halo, Čujemo. Recite, gospođo. halo, Nihade. Čujem vas. Vi komentarišete sinoćnu temu, jel da? Pa komentarišemo sve, evo ja razgovaramo sa našim lijepim voditeljicama o svemu. Jesu lijepe, a i ja bi komentarisala onu pjesmu Blago meni i ja volim one starije pjesme, idem kući, a već zora. Luče guče sa prozora. Tako dalje, ako može neka Nasuho. Jeste. Blago meni, što se rodi takva da si ponos Bosne cijele. Blago meni, bježe kada su te oči vidjele. Oživ je za dan, ti si sunce što sa neba razliva divotu. Ostari za noć kad od mene sakri svoju ljepotu. Vijenac od jasmina sa tvoje je kose pao, to si ti draga meni namjerno. Vijenac od jasmina u tuđe je ruke pao, koli te od mene ukrao. Svaka za gospođu. Bravo, hvala lijepo. Svaka čast, care. Svaka čast vama, gospođo. Hvala i vama za pomoć, za pjevanje. Prava podrška. Sve najljepše. Sve najbolje, veliki pozdrav. Ovo je bila podrška. Ja ne znam da ste ikad ovako imali u studiju i na koncertima. Super, drago mi je. Da, baš lepo. Sljedeća pesma, mi nastupamo. Jeste, da. Sljedeća pjesma je Blago nama. Da. Mene sad zanima, skrenut ću malo sa teme muzike. Vi ste završili fakultet? Nisam završio, ja sam rodom, znači od Gornjeg Vakufa. Moje selo se zove Voljice. Ja to uvijek moram reći i volim reći moje selo Voljice. I onda sam došao u Sarajevo na Prirodno-matematički fakultet da studiram matematiku. Položio sam 3 ispita, najteža. I to je to bilo. I to je to, a Jovana misli završili ste. Nije. I onda sam stali. počeo sam već da pjevam po kafanama. Ja evo sad jedna opaska kad sam već kod te teme na Zvezde Granda koji su, evo sad imaju recimo priliku da dođu na ovakvu organizaciju, na ovakvu televiziju i tako dalje. Ja sam isto pobjedio 82. godine u Sarajevu, u Domu mladih na republičkom takmičenju
gdje je prošlo 1040 kandidata. Kandidata, da. Tako da sam eto od tih nekakvih takmičenja amatera i krenuo, počeo sam onda da pjevam u kafanama i onda nisam mogao da uskladim, tako da sam morao negdje da zijanim. Ali eto, ostalo mi ovo što sam položio 3 ispita, ostalo mi dobro da računam kad dogovaram. Pa eto, neki to misle da završili, ali izabrali ste pravi put. Da, imamo Skype uključenje, tako je, pa da vidimo ko je s nama i odakle nas zove. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko nas to zove i odakle? Božo Roko iz Barišta Teslić. Republika Srpska. A ime još jednom, ja se izvinjavam, ako možete da ponovite. Božo, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Grand Magazin. Hvala. Kako ste? Bože, ja se izvinjavam, ako možete samo da utišate vaš TV prijemnik da bi mogli bolje da komuniciramo. Ajde malo brže. Božo, sekunda na televiziji. Moram malo da reagujemo, da. Jovana, ubrzi malo stvar. Božo, da li pratite Grand Narodnu televiziju? Da. Šta najviše volite da gledate? Pa volim muziku, volim sve. Dosta provodim vremena pored Grand televizije. A da li volite da slušate našeg današnjeg gosta? Da. Sve muziku volim. Bravo Božo, ma ovo je pravo, dok voliš muziku onda mora da si dobar čovjek. Tako je. Neka fina duša, vesela. Pa da. Božo, jel imate neko pitanje, da? Pa, ako može jedna pjesma po vašem izboru. Prvi put se javio, čućemo se više puta. Volim ja volim ovu pjesmu. Ovo je za moju dušu, ali nadam se da i Božo voli. Ej, čija frula ovim šorom svira, ej, čija frula ovim šorom svira, ej, to je frula siromašnog sina, ej, to je frula siromašnog sina. Jel vam dobro? Bravo. Da. Ej, hvala. Živio Božo. Hvala vama na uključenju, sve najbolje, budite uz naš program. Eto. Jesmo se mi Zabavljamo raspjevali. mi ljude, ne mi nego vi. Nećemo vas puštati iz studija. Mi samo otvaramo usta, Jovana i ja. Dobro. Za početak, da. Jel čitate možda Grand Review? Da budem iskren, nemam vremena. Nemate vremena, da. Ozbiljno, to kažem, sinoć sam imao i pitanje za Zvezde Granda, da li pratim. Ponekad kad dođem kući, ponedjeljak većinom mi se desi da mogu nekako da ugrabim, narod pita. I onda svakako da odmaram se i gledam to, pratim. Međutim, da kontinuirano pratim i da znam šta se dešava, ali uvijek mi se izvijesti, tako da recimo kad se pojavi neko od ove mlađe raje, lijepo pjeva, ima i stvarno dosta odličnih talenata i ja to volim, mene je to uvijek simpatično čuti ovoga, čuti onoga, pjeva ovako, ona pjeva onako. A i bili ste u sličnom takmičenju i onda da. Zato ja zbilja to podržavam i volim i onda kad čujem tako nešto, ja onda dođem, ako ugrabim da gledam na televiziji, ugrabim, ako ne, onda uđem u YouTube, koje to nađem. A Nikolinu Kovač, jel znate? Da. Da, dobro. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo, dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Zaga iz Beograda. Dobar dan, Zago, kako ste? Super. Šta radite, Zago? Gledate našu emisiju? Ništa, spremam se da idem na posao i verujte da ću da zakasnim samo zbog vašeg gosta. Nema veze, recite samo opravdanje, nije samo veliko opravdanje. Da. Prvo da vam kažem, pozdravim vas dve dame. Hvala. Prelepo vodite emisiju, a drugo, morala sam da čekam nikada da čujem čoveka skoro pratim, znači obožavam ga. Drago mi je, ali ja opet da za vas kažem, vrlo je teško ovako čuti, ja volim to čuti, optimizam, odmah kaže kako ste, super. Super, sve odlično, da. Sad bi žela
da... nešto kasnim tom. Samo sam htjela da pitam Nihada, da li ima šanse negdje u Beogradu da gostuje sa njegovim kumom, Enesom, jer i njega volim nenormalno. Pa, postoji mogućnost da napravimo jednu emisiju ovdje, recimo uživo pjevanje Halo, halo i možda da onda napravimo i neki fin koncert. Sad, da li pojedinačno, da li zajedno, to ćemo vidjeti. Ali bilo mi zbilja drago i hvala vama što ste to spomenuli. Srce ste. Hvala lijepo. Hvala, idite na posao. Nemojte da dobijete otkaz. Ili ne daj Bože smanjenje plate. Hvala puno na pozivu. Prijetno, veliki pozdrav, da. Ali ja mislim da je gledateljka i mislila na neko gostovanje po nekim beogradskim klubovima. Pa jeste, zato ja kažem, ako recimo u emisiji možda u tom nekom periodu da bude to i neka najava za neki, ne znam, nastup, koncert, bilo Ali vas ima inače u Beogradu? Slabije ili? Pa slabije, ja pa moram tu da kažem malo i neku primjedbu ovako za neke ljude koji organizuju inače u Beogradu ili Srbiji cijeloj. Nema nešto poziva za bosanske pjevače, dok recimo kontra zbilja pjevači iz Beograda i iz Srbije mnogo rade po Bosni i Hercegovini i prolaze i lijepo i dobro. Tako da ne bi bilo loše da možda malo ima, da kažem, i do nas, do pjevača, treba. Ja sam već ovdje sa nekim ljudima razgovarao, utjecajnim što se tiče tih stvari, da se to malo pokrene i ja znam ili malo više da budete ovdje. Ja znam da Beograd i cijela Srbija da voli bosanski glas. Tako da ne mislim samo na sebe, nego mislim uopšte na bosansko-hercegovačku estradu, a ima se šta i ponuditi. Tako da bilo bi mi drago da se to nešto malo pokrene i da češće se dolazi i da ima ti živi nastup. Ali do tada vi ćete uvek rado viđen gost u emisijama Kako da ne, meni je televizije. drago doći tu i imam dosta mojih prijatelja ovdje koliko hoćete, tako da... Da. Imam opet Tenkoga na telefonskoj liniji, tako je. Halo, ko je sa nama? Halo, dobar dan, Jasminka ovdje iz Nemačke. Iz Nemačke? Jasminka. Ja živim i već i radim kao psiholog u Nemačkoj već 20 godina. Eto, mogu nažalost da kažem da nisam neki veliki pristalica narodne muzike, ali kada vašeg današnjeg gosta kad sam vidjela jako ga poštujem i cijenim, divim se njegovom glasu i zaista što mnogi kažu da je on nasljednik Safeta Isovića i ja to tvrdim, ali htjela bi samo gosta da upitam da li on poznaje iz Raške oblasti ili iz Sandžaka kako ga nazivaju gospodina Ringa Hamidovića. Gledala sam ga u Žikinoj Šarenici iz Sjenice. I mogu za njega komotno da kažem da je i on nasljednik Safeta Isovića. Eto, hajde nek se podela, neka bude iz Sandžaka Safeta Isovića. Dobro, ja vas pozdravljam, Jasminka. Poznajem, on je iz Sjenice, jel tako? Ne znam tačno. Jeste iz Sjenice, znam ja. Čovjek odlično pjeva, međutim, meni su draga ta poređenja i sve. I zna se sve što kažu ko je bio Safet Isović, legenda, sad što kažu nije među živima. I mene lično je bio jednostavno najdraži pjevač i pogotovo recimo ta sevdalinka koja ima nekakvo specifično izražavanje kroz muziku, kroz pjevanje i to svako i ne zna da radi kako treba. Međutim, meni je drago da posjedujem te kvalitete da vi to prepoznajete, a svakako da svaki od nas, od pjevača, gleda da izgradi sebe na jedan pravi način. Ja sam to vrlo lijepo uspio do sada i kad je u pitanju, znači, moje komponovane pjesme, a kada je u pitanju sevdah, onda gledam da to bude, da ne idemo od autentičnosti daleko i onda, a u tom je bio veliki primjer Safet Isović, svakako Zajim Imamović i onda kad se nađe ta neko poređenje, meni je to drago. Meni je to Nedeljko Bilkić, da Nada Mamula, znači mnogo tih nekakvih naših starijih kolega, neki su svakako živi, neki nisu među nama, uglavnom lijepo je spomenuti. Mogu li da kažem svoju onako psihološku konstataciju za vas ako dozvoljavate? Kako da ne? Pošto živim i radim kao psiholog i naravno susrećem se sa različitim karakterima i ljudima,
mogu da dam ovako javno jednu konstataciju za vas. Niste vi mene samo opčinili sa vašim glasom, mislim, opčinili po znacima navoda. Razumijem vas, da. Žena, nego i sa vašim karakterom i mogu da vas pohvalim da ste izuzetno dobar karakter i što je najvažnije, imate jednu veliku harizmu, što je sad najbitnije za sadašnje vreme. Drago mi je to čuti od takve osobe. I želim vam zaista sve najbolje i dođite nam češće u Srbiji. Pa hoću da vam kažem. Živim u Nemačkom, ali eto ponekada pratim te naše satelitske programe. Rekla si mi na početku da nisam baš neki ljubimac. Gdje živite u Njemačkoj? Muzike, ali kao vi što pevate, to je kvalitetno i rado vas slušam. Gdje živite u Njemačkoj? Wo wohnen Sie? U Hagenu. A, u Hagenu. Pa ich wohnen in Wuppertal. Ja stanujem u Wuppertalu. Pa ja. Pa vi najbolje da Mislim, u računite brojeve Sarajevu, ali i u telefona. Wuppertalu. U Sarajevu ili u Wuppertalu imam stan i tako. Eto, nadam se da ćemo se možda i ovako nekada uživo sreći. Ako Bog da, komšince moje. Hvala puno na... Najbolje, ali sam zaboravila da pohvalim dve divne voditeljice. dođu su i mi na red. Lepo obučene koje također imaju harizmu i koje zaista znaju da rade svoj posao. Puno vam hvala. Hvala najlepše. Zavidim Saši kako on uspava da dovede tako sposobne ljude, ali uz to i lijepe, da dajete nam neku lijepu sliku o Srbijankama, mada se i kaže da su Srbijanke najljepše žene u Evropi. Jeste, da. Zato se ja osjećam lijepo, vidi, s lijeve, s desne strane. Klavuša, crnka, sve to. Sve u kompletu. Puno vam hvala na uključenju, veliki pozdrav za vas. Sve najbolje. Sve najbolje, eto, ispričao ste se vas dvoje, za malo odosmo mi na kafu. Mogli smo na pauzu, da. Ali lijepi komentari od gospođe, meni je to drago čuti. I psiholog vas je čak skenirao. Da, skene. Mogli bi da napravimo emisiju dan, pa cijelo dan da krene emisija sa vama. Od ujutru do uveče, da. Može. Jel bi izdržali? Bi 100%. Kako da ne. Kako da ne, Samo da. sa vama, samo sa vama. Tako, to direktor nek čuje. Znači, samo se na... Bravo. Evo i moja ruka plava. Pa normalno će. Ova ista ekipa, samo i to, daj nam samo prostora. Samo prostora, da. I nešto da pijemo i da pojedemo. Svakako. Mi bez toga ne možemo. Daj nam malo to. Malo da se zagremo, da. Jeste. Nihade, bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast što ste bili danas ovde sa nama. Također, meni je se bilo lijepo družiti sa vama, bilo mi je drago. Hvala svima koji su zvali, hvala svakako svim gledaocima što su nas gledali. Da, oni sve vreme javljaju da telefon i dalje zvoni, samo da znate, ali pa jeste, ne to je možemo to, baš. ali jeste, onda mi morali samo to tako da je nemoguće, vjerovatno, to i mnogi gledalci razumiju koji ne mogu da uđu u program da razgovaraju sa nama. Ja svakako pozdravljam sve gledalce širom svijeta. Koji nas prate, tako je. I bit će mi drago opet da se gledamo. Obavezno I kod na kraju. vas ili na nekoj drugoj emisiji. Hvala vam puno.